Enggak tekan ini. Ingin dia lorong tuh. Oke. Ngelih, pe madang, nana jangan. Gentut asik. Iya kayak pe nyaki yang kia si Mbak kuning tong lorong tuh jan. Ben maning dia. Ke kebangan kena nah. Cecer kerang gae kok. Ora ngerti ana lara untung kok. Enggak tekan ini. Ingin ge lorong tuh. Mana na bong? Megang di na. Ada batu dene. Oke, pertama ayo na. Ngedi na. Sebentar nih, apa? Makanya cengkeh lang kok. Kita ngocek langsung mabok deh. Orang dia lemah. Apa mereka ya kaki? Ini anak untung. Jam lasik dia sih. Enggak ada tambah apa gimana itu no. Ini sarap lah bini. Nah iya. Mau pemilu kita. Afrika mana milu-milu? Kenapa sih? Iya, nabung lara untuk lucung tambah lambene. Gue di kakak sampai ini. Ah, gue kayak kayak nyong. Oh, koran cakep lah ini. Ada film ya, tambah nih. Ya main lah ini orang langsung tega lah. Oh, kalau lah dia main belinya. Ini orang kaki. Lah kalau ngapok. Ah, ya itu jalan be. Kasar pada tambah bareng dukun dia. Kula jangan tambah bareng dukun anu. Wong daftar merana. Iya kayak tuh lucu. Mayu. Lagi lagi. Jangan. Si kene anak bungo kayak sepindah. Keluar miskin. Main belum main. Nah, ini Aku yang malu. mari game. Tumbuk lah di pemandangan. Uluh, jeng pakai takutip. Assalamualaikum. Salam. Ah, niki kaki anu ajeng ditambani terus niki Kalau no, jangan orang Wis orang. ayo cekong kene. Wis kaki nyobelin ya. Ya nah, jatuh nah. Iya, iya. Ayo, teler. Unjuk ae. Tapi lo kayak gini nih. Apa? Harusnya kamu bisa kasih kilo sandi. Kalau yang sudahan. Ganti. Gimana? Mau ganti kuning kono mau kita buka. Ya. Nih, cekong. Insyaallah dapat. Anu kenang apa sih Ki? Dengan digombrene. Sembarang kene kita. Sembarang ini. Sing larane mbok malah tambane kono ki lho ora biasa-biasane iki lho. Angel lah yen iki. Anu angel orang angel kudu hari orang buat gila jan unggal esok nganti ngilar ora tayeng nganti ngilar natanggan nih. Kalau kambi be nganti utang-utang ke ngasih didol. Jan ikut mari ke kudune dah. Wong arek utah melas kok entek-entekan. Iki primen ya. Oh, apa mbok kena kudu ngas wae ya. Dadi ki mengko lah.
Ayah apa dibubuk na ingas apa kemadu apa nereng-ereng apa tai syuting mari deh Jan. Ya wis, ki ndedak suake anu ndedak menek dingin. Oh, tengeti. Iya. Larane si temenku tur dinok deh. Nang ke sone. Setan sih. Oh, nganti menek Kak. Jen sifat ya mati. Ki renge-renge, ki kemadu, ki ingase. Ini yang aneh gie nah Jan. Ya wis, udah, ayo pindah kamar. Yes, tak udah nah. Maaf, Bu. Langsung di situ aja. Kamu ane ketinggalan kok. Nggak Jan. Wah, isi ramone ketemu. Ah, ki abang-abangan pekos rokna bahaya apa ya? Semena. Wah, ki dingin nih. Wah, ki ketune aling-alingi bang, wae lah. Inang. Balik geris maning. Ini. Wis mending kaki. Mendingan ge. Lho ku sene pipi tompel. Agian perbelara ki ronggon ken gari ronggon ki ngene karo kowe mboyo. Lho, ya genah kas ya. Ya anu semene ya setinggi koridor. Cepetan lah Jan. Lelet temen. Yah, ki ngasih ki kon metu ya. Nuangan nih sempitan ingin pipi. Mas. Ular. Wis mari ki Mbah. Penakan ki lho. Suwun ya ki garis gigil. Wah, keri areng-areng ki tokona ya. Aduh. Oh, wis li. Iki leli pemadang nana jangan. Kentut asik. Ya kayak nyoki ya ki si lah kowe. Iya apa yang ngono tarinya. Ane aneh senyo. Dadi, Mbok. Oke. Nginum hati brother. Tanah apa keprimen lah. Yo aku kan kecap gue. Pokoknya entek. Sedeki ya, Mbak. Aja minum ngomong gue. Orang tuh. Oh, no. Keprimen disit iye, cok ngomong apa? Bersihan yang cok. Nyotek teh. Jajalan minyong. Anggo niba kaya apa? Padang putih banget. Itu nyongan keluar badang ya. Badang nyusul karena nyusul minyong. Nyong dari garis meh karep lah. Nyong tim mingguri, nyemen mantep. Udah mekanik tuh mantep tenan. Nyap senang.